Tuf. Your hand, clean your hand. This is the way we clean our hand. Clean our hand, clean our hand. This is the way we clean our hand. Early in the morning. Clean. You're not sleepy? You're not sleepy? Yes. Are you tired? Are you tired? No? Oh, you're not tired? So you're gonna sleep in the plane? Vending machine, yummy ice cream. Let me think about it. Rubber vending machine selling yummy Hello! Say hello, Mami. Hello. Hi, guys. Dede, yapon bisa. Dede. Hi, Dian. Lalapit, oh. Francine, day, mahulog, day. Agoy. Ako, nabala.
Water, water. Kinsa may gwapa ang kato? Sige, gwapa. Kato ako. Oh, Ay, salamat. Ay, bawi-bawi ka ba? bawi di ka po. Francine. Francine, Come game. here. Kaya ko na sa Come here, YouTube. come here. Tama mo sa yung YouTube, Rojin. Ayaw na. Ha? Oh, kani. Ano, namay magulang ka to? Oh. Si Kuan, half Kuan. Oh. What's that? You want this one? Cucumber? Anong cucumber ma? Oh, cucumber. Kuan oy, German German. ang papa ni. Ha? German. German. Tada. Dili. Kabantay ko ani dito, di pa man kakita. Ba. Pagkadto na ako. Oh. Salamat ko kabulan ko Yeah, dito. ito lang. Like that. Come on. English. German. English of German. Agoy patay. Francine, no. Francine, you want this Misha? Ihatag ng Misha kung nang ipanitan. Kuanan na akong liso. Kuanan. Ha? Wala. Wala pa na. B. Hello guys. Good morning. Nanako sa sari-sari store sa kong mama. Maliit na sari-sari store na nilagpan dito. Uniform. Andito si Francine. Say good morning, B. Good morning. Nag-ano siya guys. Oh, meron akong ano dito. Nagpalit kog sayo og gulay ba? Oh, meron akong pipino, cucumber. Oh, may nakoy sari guys. Nakaganda dito sa Pilipinas kay nanay mga ingani ba? Sari. Nakoy okra. Barato ra kayong gulay. Sus, na-miss yun ako ng mga gulaya ba? Nakoy pipino. Ampalaya. Nagpait kog ampalaya. O pamutang ni dito lay. Tangkong. Pamangkin ko. Say hi. Hi. Si Ella. Wakwak. Gihubak na si Ilag sugod. Pamutang ng gulay dito kay gilabtan ng Francine ko. Nagbantay ko sa tindahan. Nag-ano ko sa tindahan guys ng mama. Dito ang labas namin guys. Hello, what number are you? 7? Anong order mo ma? Ella. Francine, say hi. Say hi. Hi guys. We're here at Mang Inasal. Oh, nagkain si Francine ng Anli Rice. Anli Rice. Huh? Yeah. Hi. Nash, baby shark. Bye-bye na, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Yum. Yum yum, Francine. Yum.
Uy, maro-maro man ka. Hindi na. Naku, ako di ko sa raha eh. Yum yum? Yum yum? Francine. Yum yum chicken feet. Lagi kaon, lagi daron. Yeah. Yummy? Yummy kayo? Lami kayo? Lami kayo? Kayo. Wala man ni dito. Lami kayo? Ah, grabe sayaw man. Lami kayo? Lami kayong halo-halo sa inas. Ay, nagatiluka ng baga. Sige, am, come on, am, no, not there. Hello. Hello. Tapos na kami kumain ng inasal. Wait, it takes down. Hi. Bulo-bulo kami to. Dosi oh. Dosi ang number 4. Yeah, yeah, yeah. Hi, tita.